Dobrodošli u podcast. Hvala vam na vašem vremenu koji ste odvojili da bi gledali ovo. Ovo stvarno radim zato što volim i uživam u tome. Nadam se da ćete vi isto tako uživati u ovom podcastu. Imat ćemo puno novih gosti, imat ćemo puno zanimljivih tema. Neću sada duljiti. Ako vam se podcast sviđa, bacite like, šerajte, pretplatite se. Ako vam se ne sviđa, bacite dislike, ali svako i komentirajte. Hvala vam puno. What we do here is go back. Dobrodošli u 44. po redu podcast. S menom je danas Željko Ivanković. Opet sam rekao s menom. Gospodin Ivanković je poznat po mnogo čemu. Bili ste i također dio časopisa Banka. Glavni urednik, tako je. A danas ste došli k nama da predstavite svoju knjigu besplatno. Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali. Hvala što ste došli. Knjigu sam pročitao djelomično, nisam stigao. Da, ali to je dobro, nećemo je spojlati do kraja, ipak pokušat ćemo navesti ljude da je pročitaju. Ukratko, evo da kažem, knjiga je jako čitka, jako je pitka. Ako nemate ni pozadinu u ekonomiji, možete ju početi čitati, razumjet ćete sve, više manje. Bavite se jako zanimljivim temama, pogotovo teme koje su danas ovako dosta ljudi čulo o tome, recimo kriptovalute, platforme. To su neke teme koje većina ljudi je čula, ali htjeli bi saznati nešto još o njima. Vi dajete tu jednu dosta zanimljivu perspektivu na sve to. Koju perspektivu mislite da dajem? Pa perspektiva je ta da jednostavno, da imate, recimo, ja ne bi, s početka se možda ne bi složio s nekim stvarima, naravno mi svi imamo neke drugčije stavove i tako dalje, ali mi je drago nakon što sam krenuo čitat malo dalje, onda sam vidio, to je zbog toga, zbog ovih razloga, zbog onih razloga ste tako neke stvari predstavili. Što se tiče samog uvoda, kao što ste rekli, postavljate jedan lijepi temelj, jedan lijepi, kako bi rekao, background setting. I onda je tu prvi dio koji se bavi sa platformama. Da, to je zapravo drugo poglavlje. Prvo poglavlje je uvodno poglavlje u kojem dajem glavnu tezu knjige i tu očekujem, osim naslova, u tim glavnim tezama da se neki neće složiti, kao što vi to velite. Da. Međutim, ja sam uvjeren da u preostalih 300-tinjak stranica ima dovoljno argumenata da se slože sa nečim što je dovođenje u pitanje jednog standarda ekonomske misli da nema besplatnog ručka. Tako je. S čime se ja isto slažem, apsolutno. Slažete se da nema besplatnog ručka? Da nema besplatnog ručka se slažem. Baš zato drago mi je kad knjiga krene, ili bilo koji tekst, ili video na YouTube recimo, kad krene na način da ja mislim, dobro, zašto? Ne, s tim se ne slažem. I onda me unutar nekoliko koraka razuvjeri da je moj stav ipak možda malo drugačiji, možda i sličan, samo iz druge perspektive. Htio bi malo o platformama pričati. Ovako ljudi dosta nemaju dojam šta to znači platforme danas. Platforme, kad kažemo recimo Uber, ljudi smatraju da je to neka kompanija većinom. U čemu je razlika između platforme i kompanije kao tako? Da, Uber je tržnica, zar ne? S jedne strane postoje na Uberu oni koji nude svoje usluge, pod uvjetima koje Uber postavlja, i s druge strane oni koji kupuju te usluge. Da. I platforme u načelu su upravo to, tržnice, kompanije tržnice. Jer toliko je pitanje koliko su one kompanije, koliko su one tržnice. To je glavno pitanje kod platformi. Jedno od osnovnih pitanja. U platforme se danas uvrštavaju najveće tvrtke na svijetu. Apple, Google, Facebook, čak i Intel ima elemente platformi, Uber, Airbnb. 15 najvećih tvrtki na svijetu su zapravo platforme i njihova veličina, njihova kapitalizacija je nezamisliva. Ne znam da li je danas i jučer ili će ovih dana Apple biti prva kompanija, mislim ovih dana uskoro očekuje se biti prva kompanija koja će po tržišnoj kapitalizaciji dostići vrijednost veću od
1000 milijardi dolara. To je otprilike tu negdje na toj je veličini. Postoji puno glavnih karakteristika platformi, pa zato zato se mnoge i uvrštavaju u njih. Jednu karakteristiku sam već spomenuo, da je to zapravo plac. Tako? I na Dolcu se plaća fee da dobite štand, i to je pod različitim uvjetima. Negdje može svatko doći i kupiti štand, negdje se može zahtijevati da recimo budete poljoprivredno gospodarstvo, odnosno kod Ubera da imate svoj automobil, tako, odnosno da imate svoju sobu za Airbnb. Facebook je isto platforma, a on ima teško je kod njega naći ponudu i potražnju kao kod Ubera, ali sigurno jest mjesto susreta i razmjene nekakvih usluga. Tako, to je. Dakle, obično se druga karakteristika platformi, osim ove koje sam ukratko opisao, je da se kod njih je vrlo značajan efekt mreže. Što je efekt mreže? To je da svi vole biti u onom društvu koje je veće društvo. Tako, jer onda imaju veću mogućnost da se minglaju i da se s nekim nađu, pa onda bolje je biti u telefonskom imeniku koji je veći telefonski imenik, jer će svi drugi onda taj telefonski imenik tražiti vas tu, nego u nekom malom telefonskom imeniku. To je taj efekt mreže. Naravno, u telefonskom imeniku možete biti koji nije po abecedi, pa vas niko neće naći. Točno to, da. Dakle, da bi efekt mreže zaista imao efekta, potrebno je ili abeceda ili neki drugi način pretrage, odnosno povezivanja različitih grupa, i tu je Google napravio glavni korak napred. On je omogućio da tih ne znam koliko milijardi korisnika Googlea ipak nađu ono što traže. To je, dakle, efekt. I sad, različite mreže imaju različite efekte sa različitim svrhama, ali to je druga glavna karakteristika platformi. Spomenuo sam da su Apple i Intel također uvršteni u platforme. Da. Zašto? Pa za Apple je možda jedna karakteristika značajnija. Apple ima Apple Store. Tako? Dakle, ima dućan na kojem vi možete uploadati svoju aplikaciju i skinuti tuđu aplikaciju, pa i to se više manje radi besplatno. Dakle, to je prvi hint zašto se knjiga tako zove. Besplatno. Dakle, Apple vam ne naplaćuje da uploadate, uglavnom, a niti naplaćuje da downloadate za nekih 90% aplikacija se ne naplaćuje ništa, ni jedno ni drugo. S tim što u taj dućan on je ipak restriktivan i on ima dakle, Apple može reći ovo ne želim. Da. I to je jedan pomak od do jučer principa neutralnosti interneta. Neutralnost interneta otprilike znači svatko može pristupiti i koristiti ili nuditi na internetu. To je grubo rečeno, ali kad imate Apple Store ili Google Store gdje vlasnik dućana govori da tko može gore i tko može unutra, onda je na neki način restrikcija uvedena, a budući da oni imaju i Google i Apple po 3 milijuna aplikacija, to je već internet sam za sebe, oni ga kontroliraju. No, to je nešto što se rjeđe zapaža. No, dakle, to je druga karakteristika platformi. Zašto Intel? Po čemu je Intel? Intel zapravo je platforma po nečemu, po onome što platforme baštine, a to je open source, odnosno kooperaciju. Prva platforma, gledajući s te strane, je bio Linux. Da. Dakle, slobodni
softver, softver otvorenog pristupa gdje svatko može dograditi svoj dio softvera, ali mora dati drugima da to dopuštenje i jako puno softvera su open source, Android je open source, na primjer, a velike tvrtke tipa Intela, pa i Apple-a, pa rekoh Android Google-a, zapravo rade na tom kooperativnom principu. Dakle, to je još jedna karakteristika platformi koje i tog digitalnog svijeta koje ih izdvajaju od tradicionalnih firmi. To je u tradicionalnoj firmi u kojoj se proizvodi namještaj, nema open source-a. Da, tako je. Firma proizvodi namještaj, kupci ga kupuju i tu stvar završava. Dakle, to su te neke osnovne karakteristike platformi koje ih Uber i Airbnb su još svoja vrsta platformi. Neke osnovne karakteristike platformi koje ih razlikuju od tvrtki industrijskog doba, od, rekli smo, proizvođača namještaja, proizvođača željeza, proizvođača PC-a, ako hoćete, i tako dalje. Evo, to je sad, i to je već jedna značajna razlika između industrijskog i digitalnog doba. Kroz knjigu ja pratim transformaciju osnovnih elemenata, ekonomskih elemenata u digitalnom u odnosu na industrijsko doba. Pa onda platforme su transformacija tvrtke. U poglavlju besplatno pratim transformaciju tržišta, onda govorimo o inovacijama različitim u digitalnom i industrijskom dobu. To su prva 3 poglavlja koja su de facto tvrtka i tržište. Tako je. Sljedeća 3 poglavlja su malo apstraktni ekonomski elementi, transformacija rada, transformacija novca i onda ispitujem, to jest prenosim analize o tome kako se mijenja produktivnost u digitalnom u odnosu na industrijsko doba. A zadnja 3 poglavlja su pod jednim zajedničkim naslovom Svijet, govore o tome kako se mijenja znanje, stjecanje znanja u digitalnom odnosu na industrijsko doba, na primjer, najbolje ilustrirati sa razlikom između enciklopedije Britanike i Wikipedije. Wikipedija je također jedna od platformi, kao što na kojoj kooperativno surađuju ovi suradnici koji uređuju, koji pišu. Uređuju, pišu i onda postoji... Wikipedija je još jedna dodatna vrsta platformi, što je zanimljivo na Wikipediji. Dakle, vi nemate, za razliku od enciklopedije Britanike koja ima od A do Z, jel tako? Onda i postoje urednici koji uređuju natuknice. Na Wikipediji svatko može staviti bilo koju natuknicu, dakle ne postoji i ne pretražujete od A do Z, jel tako, nego pretražujete tako da upišete bilo koji pojam. I onda one poveznice. To je već još jedna dodatna razlika. Zapravo ima jedna platforma koja je revolucionirala, osim Linuxa, druga velika revolucija u razvoju platformi je Napster. Tako je, da, to se čak i ja sjećam. Peer-to-peer, da, to je bio kraj 20. stoljeća, čini mi se, koji je prvo ubio glazbenu industriju, onda je glazbena industrija ubila njega. Tako je. Natrag oživjela i dakle, to je tako, što je Napster, to je da ja vama posudim moju knjigu, pa vi je meni vratite, ali ako to radim digitalno, onda ja vama kad posudim ili knjigu ili glazbu ili nešto, vi meni zapravo ne morate vratiti, jer ja to već imam. Svi radimo kopije. Da. I ako ja to posudim preko interneta, dakle na toj jednoj platformi, a nitko ne može nikog spriječiti da posudi stvar. Tako? Pogotovo ako to radi bez naplate. Tako je, da.
onda se masovno počelo posuđivati jedni drugima što filmove, što glazbu i tak dalje, što je drastično smanjilo prodaju glazbe i filmova i serija i koje čega. To nije stalo, to neće stati, to je teško da će stati, premda su ubili Napster, naravno. Da, ne, stvari ne staju. Te stvari ne staju, se nađe ali način, on je taj jedan model peer-to-peer razmjene, da tako kažem, jedne besplatne razmjene također, između prijatelja, koja tradicionalno postoji od kad je svijeta. Kavu posudite od suseda, a zauzvrat mu pričuvate dete, na primjer. Da. Tako. Sad je to na internetu postalo onako vrlo intenzivno, što je uništilo novčanu trgovinu u tim nekim. Ali to nas vodi do, dakle, spomenuo sam cijelu jednu seriju karakteristika platformi, to nas vodi do još jednog elementa zašto se knjiga može zvati besplatno, jeli? Zato što ta dobrosusedska razmjena na internetu se toliko intenzivirala da puno toga se razmjenjuje na taj način bez tržišta tipa dolazi gdje morate platiti. Dakle, sad sam pobrojao nekolicinu elemenata tržišta to je treće poglavlje besplatno, tržišta u digitalnom dobu po kojem se razlikuje od tržišta u industrijskom dobu i nekolicinu elemenata po kojem se tvrtke, najuspješnije tvrtke digitalnog doba razlikuju od velikih tvrtki tipa uspoređujem u knjizi Amazon i Walmart. Baš je bila usporedba zašto je Walmart i bila je usporedba vezano sa konzumom, kako je kod nas to drugčije malo teklo. Prelazak na web shopove. Pa da, recimo Walmart je shvatio da će ga Amazon ubit, jel tako? Premda je imao svega nekoliko postotaka tržišta Amazon i uopće digitalna trgovina, ali oni su od onih koji brinu za svaki postotak, za svakih 0,5%. I čim su izgubili sljedećih 0,5%, znali su da njihova ekspertiza nije u digitalnoj trgovini i kupili su ljude i firmu koji imaju ekspertizu u digitalnoj trgovini. Tako je, Konzum je išao drugi putem, oni su eksperti za sve, pa su oni osnovali digitalnu trgovinu koja nije dala onaj rezultat kao već etablirana trgovina. Dakle, kako se transformira tvrtka, to sam pokušao malo skicirati, kako se transformira tržište i zašto ima puno elemenata besplatnog u digitalnom tržištu, zato što se naprosto trguje informacijama. Informacije imaju karakteristike javnog dobra. Da, to je. I ja ako kupim od vas jabuku i pojedem je, gotovo je. Ako kupim od vas, kupim ili dobijem od vas nekakvu glazbu, mogu je beskonačno puta slušati. Tako to je. I možete i dijeliti sa drugima. Ja mogu dalje dijeliti sa drugima. Dakle, to su nekakvi elementi zašto se mijenja tržište, zašto se mijenja tvrtka, pa onda sad kako se mijenja rad u digitalnom dobu, kako se mijenja novac u digitalnom Dan i noć se radi. U industrijskom dobu je postojalo radno vrijeme. U digitalnom dobu nema radnog vremena. To je jedino. Nije, nema ni radnog mjesta. Tako je. U digitalnom dobu nema ni radnog mjesta, može se raditi od doma. Ali dakle, dva osnovna elementa rada, radno mjesto i radno vrijeme, na osnovi kojih se sklapa ugovor o radu. Radit će se tu i radit će se od 8 do 16, dakle to su osnovni elementi ugovora o radu u industrijskom dobu. U digitalnom dobu više nemaju pravi smisao. Da. Zapravo, jer se radi od doma, jer je... Nema ni plaće, sigurno. Zapravo nema, da. Nema ni plaće. Nema osobnog dohotka, nema regresa, nema ljetovanja, ničeg nema. Što se dogodilo? Dakle, to je nešto što su zapravo afirmirali hakeri koji su rekli želim slobodu. Radit ću kad ja hoću i radit ću koliko ja hoću.
i šta ja hoću, i radit ću od doma, i radit ću u pidžami, i radit ću po noći i tako dalje. Stvar se, međutim, kad se omasovila, okrenula. I to je izazvalo... digitalno doba je doba, barem u ovoj fazi, doba narastajućih nejednakosti. To nema nikakve dileme. I među tvrtkama ovih 15 ili 30 najvećih su toliko veće od svih ovih ostalih da su zapravo jedna flota posebna. Jedan je Facebook, jedan je Google i još oni kupuju slične. Tak da oni su jedna sfera i naravno kineske slične, Baidu i Tencent. Da, Tencent, recimo, većina ljudi ni ne zna za Tencent. Da, dakle, kineske, oni imaju svoje tržište na kojem rastu, dakle, postoje one sa kapitalizacijom od 500 milijardi dolara do 1000 milijardi dolara i ostale koji su daleko ispod, koji ako bi dođu do milijardu dolara već su velike kompanije i značajne kompanije. To je, dakle, u pogledu veličine tvrtke je velika nejednakost, a onda i kad je riječ o radu, na primjer. Rad kojim se trguje na tržištu kapitala je puno bolje plaćen od rada kojim se trguje na tržištu rada. U digitalnom dobu postoje dva karakteristična primjera rada kojim se trguje na tržištu rada i rada kojim se trguje na tržištu kapitala. Na tržištu rada to je ovaj agencijski rad na platformama, na primjer čišćenje pogona. Javite se preko agencije na nekoj platformi, očistite pogon, dobite svoje, ili pričuvate dete, ili date satove iz matematike, ili već što radite tako jednokratno, pa čak možete i u kontinuitetu, ali de facto, kako bi Martina rekla, nema radnog vremena, jupi, jeli? Da, dakle, to je jedna. I s druge strane imate rad koji se prodaje na tržištu kapitala. To je ovaj startup, na primjer. Startup kompanije ne prodaju kapital u smislu industrijskog kapitala koji se najbolje ilustrira u strojevima i pogonima. Dakle, to je kapital u industrijskom dobu. Da, u pogoni i strojevi. U digitalnom dobu nisu strojevi i pogoni, nego ideje, recimo to tako. Ideje nisu ništa drugo nego minuli ili budući rad. To je ovisi što se prodaje. I sad imate s jedne strane rad u startupima, s druge strane rad čišćenje pogona, čišćenje ili čuvanje djece ili davanje satova iz matematike. Oni su drastično različito plaćeni. I čak se događa, na ovaj način možemo reći to tržište je odradilo i ovo je manje cijenjeni rad, satovi iz matematike u odnosu na nekakvu inovaciju ili obećanu inovaciju ili ideju. Možemo to tako reći. Međutim, u velikim kompanijama, platformama se primjećuje da bez razumnog razloga oni koji su se, na primjer, zaposlili u Google i 10 godina radili karijeru u Google i razvijali proizvode u Google, su drastično manje plaćeni nego oni koje je Google kupio kao nekakav startup. Samo zato što je taj netko prodavao se na tržištu kapitala gdje je potražnja puno veća, gdje se dolazi sa puno više novca i zato što je obećavao. I onda sjede dvojica jedan do drugih, dva softveraša, na primjer, jedan je enormno plaćen, a bez nekakvog razloga, a drugi je bio lojalan firmi
išao je na nove godine, nosio je Google majice, da team buildinge i slične stvari i puno je slabije plaćen. To je jedan od primjera kad tržište naprosto nije pravedno. Da li je to možda stvar u tome da je, recimo, kolike su šanse koji je prosjek, recimo, zarade? Ako bi uzeli mnoge startupove koje nisu uspjeli i uzeli u prosjeku programere koji su išli tražiti posao u velikim kompanijama, da li bi možda došli tu na neki balans? Sumnjam da bi došli na neki balans, ne vjerujem da bi došli na neki balans, ali meni je sasvim svejedno, meni ne konkuriraju oni koji su propali, već koji sjedi do mene u Google. Jer izgleda kao da je dobio na lotu. Da, točno, kao da je dobio na lotu, upravo tako, to je, s obzirom na to kakvo je tržište, koliko je rizično zapravo tržište startupa i tržište inovacija. Jer što je karakteristično, to je jedna od stvari koje tu spominjem u poglavlju o inovacijama, tu se više bavim inovativnom kulturom, na primjer. Mm-hmm. Ali startupi u pravilu ne prodaju procesnu inovaciju. U industrijskom dobu se prodavala više manje procesna inovacija. Unapredite neki stroj. Točno. Mislim, to, samo više manje, ali recimo to je jedan dobar dio inovacija. Startup ima i taj dio, uvijek postoji ta vrsta inovacija, ali postoji i proizvod. A što je karakteristika inovativnog proizvoda? On je inovativan utoliko što na tržištu ne postoji mogućnost usporedbe. Jer je on inovativan, jer je on jedinstven. Dakle, ne morate ga usporediti sa nekim drugim. Možete otprilike zamišljati koji bi on proizvod mogao istisnuti, ali ne znači da će ga uopće istisnuti. Dakle, on je jedinstven i on ima karakteristike, ne znam koliko se vi sjećate, za Martinu se nadam da će se sjetiti, Tamaguchija. Dakle, pojavio se Tamaguchi i koštao je 100 kuna. Zašto 100 kuna kad je poslije u deterđentu dijeljen besplatno? Zato što je to bilo nešto novo i niko nije znao koliko to, s čim da to usporediš. Dakle, to je karakteristika općenito inovacija. Dakle, tržišta inovacija, a digitalno doba ne možemo reći da nije doba inovacija. Dapače, gotovo da jedino i jest doba inovacija. Mm-hmm. Što još? Sad, da se vratimo, imam par opaski. Pričali ste o Google. Znači, s njim smo nekako počeli. Google je dijelio, ja se toga čak i sjećam, oni su dijelili nešto tipa 2 GB ili 1 GB besplatno ako se ako otvorite kod njih račun na njihovom kao mailu, imate GB besplatno. I oni su, koliko ja znam, koristili sve vaše podatke, sve vaše mailove, analizirali ih da bi optimizirali svoju tražilicu. Da. Tu onda dolazimo da su oni postali praktički oni su sami stvorili jedno veliko tržište, oni su postali praktički kao monopolist i oni sada tu u biti su u nepravednom položaju zato što oni trguju s informacijama. Da, to je sad sljedeća faza razvoja digitalnog doba, to je taj problem privatnosti. U osnovi se na to svodi. Samo sekundu. I na Facebooku. Zašto nama Facebook daje da se koristimo uopće Facebookom kad on ima nekakav trošak da nam daje tu uslugu, jel tako? Tako je. Dakle, još jedan element ovog besplatnog, ja to na nekim mjestima zovem necjenovna razmjena, jer tržišna razmjena u industrijskom dobu je prije svega cjenovna razmjena. Pretpostavka je da cijena integrira sve elemente kvalitete proizvoda i isporuke i tako dalje u sebi, u jednom broju. U digitalnom dobu, ako imate necjenovnu razmjenu, dakle ona između Facebooka, koji je nešto potrošio, i nas koji mu dajemo sebe, jeli? Ta razmjena postoji neka razmjena, ali nije posredovana cijenom. To je bitno. Sad, što Facebook radi? Ili Google što radi? On naprosto je postavio jako dobre kamere po gradu, jel, to je po svom, i zna koliko ima
muškaraca, koliko ima žena, koliko ima onih koji vole knjige, koliko ima onih koji vole slatkiše, koliko ima onih koji vole životinje i tako dalje. Pa ih je u stanju prepoznat na različite načine, agregirano i pojedinačno, i ponuditi proizvođačima pseće hrane baš njih. Nismo mi, da li su to naše privatne informacije, to je sad jedno pitanje. To da ja hodam po gradu sa psom, pa hodam po gradu sa psom, je li to moja privatna informacija? Ali Google, odnosno Facebook su uspjeli od toga da ja hodam po gradu sa psom napraviti biznis. Ima jedna zanimljiva priča sa jednom aplikacijom, zove se Strava. Mislim da sam je uvrstio u knjigu, iako je novijeg datuma, to je, uvijek se trudite kak je to digitalno doba, ono zadnje baš, što je, jer stvari se brzo mijenjaju. Kaj će se dogoditi, mislim, uvrstio sam je u knjigu, ali knjiga ima 300 stranica, ko će sad naći tu Stravu unutra. Dakle, šta je Strava? Strava je uređaj koji prati, poput onih gadgeta, onih koji prati kad trčite, koliko dišete, kako se znojite i sve to. I Strava je namještena baš bila za one koji idu u teretane, trče po ovim stazama sa uređajima, za vježbanje, da. Trim staze, no, da. Pa su je jako puno koristili pripadnici američke vojske. I oni su to nosili i onda bi poslije gledali kak su prošli vježbajući, poboljšavaju li se ali Strava, uređaj, je bilježio gdje se kreću i na svom internetu. Tako da su Al-Qaida je mogla identificirati gdje se kreću pripadnici američke vojske. To je to privatna, to je svakako zaštićena informacija, ali ne možete je zaštititi apsolutno. Ne možete im zabraniti, onda bi im morali zabraniti pripadnicima američke vojske ili hrvatske vojske da u grad izlaze sa bilo kojim znakom po kojem se prepoznaje da su oni to. Dakle, da se ne smiju šišati. Da se moraju mimikrirati, razumijete? Da. To je da. Da moraju, da. Već što moraju da se to ne zna, na primjer. Dakle, što su privatne, to je sad tema digitalnog doba. Do sad smo govorili o monopolizaciji, o tržištu, o nejednakosti, sve tradicionalne ekonomske teme zapravo, o novcu, kriptovalutama i tako dalje. Sad dolaze ove socijalno-političke teme dolaze na dnevni red. To je taj treći dio knjige koji je eseistički pisan, koji zapravo otvara pitanja, a ne zaokružuje ih. I jedno od njih je to pitanje privatnosti. Privatnost isto ima više likova, da tako kažem. Jedno je, pod privatnošću se, na primjer, podrazumijeva obitelj i dom, s jedne strane. To je. S druge strane, zaštićeni ste, vaša privatnost je najčešće, to je ono što mislimo da je u digitalnom dobu, zaštićena anonimnošću. Ko bu mene sad gledal među 2-3 milijarde korisnika Facebooka. Ili ko će baš moju karticu ovu bankovnu opljačkat među, ne znam, 1 milijun korisnika u mojoj banci tih kartica. Dakle, mi smo uvjereni da smo u masi skriveni. Više nismo. No, da, zato što više to ne rade pojedinci, to rade software i botovi. Da, očigledno više nismo. I moguće nas je ciljati ne samo individualno, dakle, s imenom i prezimenom de facto, ne samo da nas je moguće ciljati kao tip, već i po psihološkom profilu. To je Cambridge Analytica, jedan od primjera.
Dakle, te teme. Druga tema, jedno poglavlje se zove znanje. Jesmo mi u išta na internetu više sigurni? Ako otvorim stranicu moje banke, jesam li baš siguran da je to stranica moje banke, da to nije onaj phishing site preko da, koje su ove... neko da nije možda napravio stranicu moje banke. Ja kad dođem pred zgradu banke, onda znam da je to zgrada banke. Siguran sam, bio sam 100 puta, ući ću unutra, poznajem i blagajnicu. Jel tako? Da. Ali kad ulazim na internet stranicu moje banke, onda uđem još jednom da vidim jesu dobro proveli transakciju, je li to sigurno to? Da, baš to. Razumete, to je otprilike da ne nestane to. Baš zgrada neće nestati. To je, to je manje moguće. Dakle, to je, što se tiče, to se poglavlje zove znanje, ovo je samo jedan od primjera, ali lažne vijesti su drugi primjer koji, ako nisu... Mi smo nekad u školi i na fakultetima zapravo dobivali isto tako lažne vijesti. Pa i ja, cijelo školovanje. Cijela povijest je povijest lažnih vijesti. To uopće nije dilema. To ja samo govorim da u digitalnom dobu sad počinjemo se za njih brinuti. U industrijskom dobu se počinju stvari standardizirati. Pa onda imate enciklopediju Britanniku kojoj vjerujete. Naravno da je ona posredovana jednako bila nekakvom političkom korektnošću. To uopće nije dilema. Ali mi smo tu političku korektnost prihvaćali. Zašto smo je prihvaćali? Jer su je svi drugi prihvaćali i znali smo, ako ja kažem, to piše u enciklopediji Britannici, da Englezi, to jest Britanci, nisu osvojili Indiju, nego su trgovali sa Indijom, onda ako to tako piše, onda molim lijepo, svi će tako vjerovati, čak će i Indijci tako vjerovati do neke mjere i živjet ćemo u jednom svijetu u kojem postoje zajedničke istine. Mm-hmm. Bile one prihvaćene ili ne prihvaćene, stvarne ili ne, to je sad sljedeći korak. Većina toga je bilo da se može na kraju provjeriti, ali ono što Academy of Science potvrdi ili poznati laboratoriji ili sveučilište, dakle postojali su nekakvi stupovi znanja. To je. U digitalnom dobu ni Nobelovci nemaju više autoritet. Mm-hmm. Ko si ti da mi ti kažeš? I toga je sve više i prema Nobelovcima. Nema nikakve dileme jer i oni su ljudi zaista griješe i ako im se nađe da su se pogrešili, onda se to razvlači i gube autoritet. Dakle, gube autoritet. Više se ljudi koristi Wikipedijom nego enciklopedijom Britannicom, već i količina govori o tome, premda se prema Wikipediji još uvijek skeptičniji nego prema enciklopediji Britannici. Dakle, promijenilo se privatnost, znanje, a o politici, koliko se politika promijenila, to ne treba ni pričati. To je, evo. Je li razlog baš toga što ste sada rekli? Baš toga što internet omogućava svakome da nađe svoju nišu. Ne samo nišu, nego te niše postaju dosta velike. Recimo, ja vjerujem u neke određene stvari i nađem informacije na internetu koje još potvrđuju to moje i onda sežem dalje u taj echo chamber, takozvani. Da, zapravo tražite samo ono što potvrđuje što potvrđuje vaše preduvjerenje. A gledajte, to je pitanje i razvoja društva. Postoje razdoblja koja su skeptičnija, tako je, to je bilo razdoblje razvoja znanosti i postoje razdoblja koja su dogmatičnija. Mm-hmm. To je, ovisi naravno i o egzistencijalnim okolnostima i o razdobljima. No, to je kao što se u povijesti mijenjaju barok i klasicizam, kao što postoje ciklusi u ekonomiji, kao što postoji 7 gladnih i 7 obilatih godina, tako postoji i ta razdoblja skepticizma i neizvjesnosti i postoje razdoblja u kojima postoje koordinate. Da, hoće li, kad će i kako će se u digitalnom svijetu uspostaviti neki stupovi povjerenja u taj svijet, to ćemo vidjeti. Za sad ih nema. Da,
jednu temu koju nismo dosta načeli, po mojem procjeni, je Bitcoin i kriptovalute. To je ovako dosta sada popularno. To je jedan fantastičan eksperiment. To je jedan sjajan eksperiment koji nitko ne razumije, na svu sreću. Zašto ne razumije? Jer se on sam po sebi razvija. Zapravo. Postoji jedan slavni, da u filozofiji postoje Nobelovci, onda bi John Searle već vjerojatno dobio Nobelovu nagradu nekakvu za filozofiju. On je u Rijeci prošle godine, ako se ne varam, imao predavanje u kojem je govorio, kako se zove njegova knjiga, govorio, među ostalim je spomenuo i kriptovalute i govorio je o kriptovalute postoje i one su primjer za nekakvu socijalno znanje. Zato što ja vjerujem da vi vjerujete da je to novac. Mm-hmm. I onda, dakle, i vi vjerujete da ja vjerujem da je to novac i to je način na koji kriptovalute postaju novac. To je zlato i tak su i dijamanti. Ne postoje i tak i novac na kraju dana. To nije dovoljno, ja mislim, to je moj sud, da je to je jedan od najvažnijih elemenata novca, ali nije dovoljno da bude novac u ekonomskom smislu riječi. Tako može biti sve. Vi vjerujete da ja vjerujem i tako dalje. To ne mora vrijediti samo za novac. To vrijedi i za prijateljstvo, na primjer. To za braću sa Srebrnjaka koji pogled naplaćuje dosta. To je, dosta značajno. Hoću reći, dakle, ta karakteristika koju je on vezao za novac ne mora vrijediti samo za novac, nego i za neke druge društvene činjenice. To je, ako zajednički vjerujemo i ja vjerujem da ti vjeruješ, to je onda je to, onda je to ne moram se sad sjetiti kako se zove ta knjiga, ali i u naslovu knjige ali u naslovu knjige je izraženo ovo o čemu sad govorim. Knjiga nema u hrvatskom prijevodu? Možda i ima. Možda čak i ima, ali Theory of Social, ne moram se sad sjetiti. No dobro, dakle, u tom smislu Bitcoin postaje novac, mm-hmm. zato što ja vjerujem da vi vjerujete da ja vjerujem i tak dalje, da je to novac. Jel tako? Ali zašto baš za Bitcoin vjerujemo da je novac? Zašto ne vjerujemo za nešto drugo da je novac? Mm-hmm. Jel tako? Postoji cijela jedna priča o otočju u kojima to je jedna standardna ekonomska priča koju svi ekonomisti ponavljaju već stoljećima. Dakle, na jednom otočju u Polineziji, čini mi se, oni bi izdubili kamen i ja spominjem u knjizi. I taj kamen bi netko izdubio i onda bi kao da iskopao zlato i rekao, to je mojih vrijednosti 3 ovce. Oni bi znali otprilike koliko je to. I sad, kad ja kupim za taj kamen 3 ovce, ja ga uopće ne mičem, nego svi znaju naprosto da je to sad nije više moj kamen, nego je vaš kamen, mm-hmm. na primjer. I dođe Oluja i odveze i pokupi kamenje s plaže i odnese ga u more. Ali oni svi znaju da je to kamenje tamo i dalje njime trguju. Ono ostaje tamo na dnu mora, malo dalje od obale i ja kažem Martini, znaš onaj moj kamen, tamo ti je 20, i vi velite, da, znamo, to je sve i dalje mi razmjenjujemo robu. Jel tako? Mm-hmm. Dakle, sad, zašto baš Bitcoinu se vjeruje? Među ostalim, kod ovog kamenja postojite vi koji potvrđujete transakciju između Martine i mene. Svjedok ste. Jel tako? Kod zlata nam zapravo ne treba svjedok, jer ako ona meni da zlato, a njoj ovce, zlato je kod mene v žepu. Da, baš to. To je, kaj će mi to? Ali kod kamenja nam treba, jel tako? I kod Bitcoina nam također treba.
Ta tehnologija, blockchain tehnologija je omogućila da ta transakcija zapravo da joj vjerujemo. Jer sama ta blockchain tehnologija omogućava da ja ne platim 2 put istim bitcoinom, jel tako? Da ne platim nepostojećim bitcoinom, jer mreža, a digitalni svijet je mreža, po posebnoj proceduri potvrđuje transakciju između Martine i mene. Tako. Jel tako? To je, dakle, to je prvi razlog da se Bitcoinu vjeruje, jer je transakcija u blockchainu zabilježena i sigurni smo da je provedena i tako dalje. Da sad to. Da, znači. To je Registar. Generirana matrica ekipe koja ne želi da od porez državi. Točno. To je jedna interpretacija. U banci oni imaju moj račun i bilježe kad sam ja s njega nešto platio i kad mi je nešto sjelo na račun. Tu je banka ta koja potvrđuje. Da. U blockchainu nije banka ta, nego mreža. Svi mi zajedno, zajednica. svi imamo transakcije svih drugih zapisane. Zajednica svi zajednica to da. potvrđuje. Ali to je, opet nije dovoljno. Tako da bude Bitcoin, osim što je bio prvi, da prihvate baš njega među 1000 drugih sličnih konstrukcija, baš njega kao novac. Jel tako? Onda što? Bitcoin je bio prvi, puno se unutra nakrcalo imovine i to mu daje prednost da je novac. Tako? To je jedna velika stvar. To je ono, puno nas je na hrpi, efekt mreže dakle, osim ovoga da si vjerujemo, da si potvrđujemo transakcije i tako dalje, postoji, to sve nisu dovoljni elementi da to bude najuspješnija kriptovaluta, odnosno općenito valuta. Postoji ta treća varijanta, treći moment. Da, je. Zašto vrijednost Bitcoina ne pada kad iz svih topova se na njega navaljuje, iz JP Morgana, iz centralnih banaka, zato kao je unutra previše love. Da. I, postoje interesi koji ne daju da to nestane, da tako kažem. Sad postoji još daljnji element, postoji recimo jedan korak napred u unapređenju kriptovaluta, to je Ether, ne znam koliko ste informirani, postoje i daljnja tehnička rješenja usavršavanja tih kriptovaluta. Da, Bitcoin ima problem sa brzinom transakcija, Ether je tu isto ima neku soluciju, ali Ether ima ove smart contracts. Ether ima smart contract, on je zapravo vezao za biznis svoju upotrebljivost. Neću reći vrijednost, jer vrijednost varira, ali on je vezao za ugovor za posao. Na neki način, iako još ne, ali obećava da će vezati za biznis. Neki biznisi jesu. I vezao je za činjenicu da su u tom Ether Alliance najveće svjetske firme. Zapravo, to je i kad su unutra veliki, onda od toga nešto bilo, ako ništa drugo, ako bude i loše, kao što su, na primjer, Windowsi znaju imati bugove, opet će oni to nekak izgurat, da to bude to. Onda postoji to zagušenje, problem zagušenja. To sad postoje neki drugi tehnička unapređenja i osvajanja za nekakve... Dakle, što je sa kriptovalutama zanimljivo? To da možemo prirodu novca kao u laboratoriju otkrivati. Da. Možemo, jer pitanje što je novac, to nijedan ekonomist se nikad neće složiti sa nekim drugim ekonomistom, jer su zapravo bankovni novac i zlato. To je kao kokoš i zmaj. To jesu i jedno i drugo su nekakve živine, ali jedno je vrlo, jedno je tak bezvezna živina koja kljuca po dvorištu, ali korisna, a druga je živina koja ne znamo da li zapravo i postoji, ali funkcionira, da, ali nekako dakle, to je otprilike, dakle, i sad da li je to, a mi sad na kriptovalutama gledamo cijelu tu priču
kako se zbiva među nama u jednom digitalnom svijetu, kako novac se nastaje, razvija, mijenja i tak dalje. To je taj, i naravno pojavljuju se ponovo socijalni elementi, problem nejednakosti, Da, kao to je uvijek na pogotovo početku. Bitcoin, to je... Da, jer tu i analize pokazuju da neki imaju, da je disperzija imovine dramatična, nejednakost je dramatična, a i novac je zapravo moć. I moć kreiranja, moć odobravanja transakcije. To su dve glavne moći kod novca. I ako su nutra velike kompanije u toj priči, ponovo se osnovna ideja decentraliziranog novca Bitcoina je bila jednakost. Točno to, da, disperziranost je jednakost, a dogodilo se suprotno. Ali da li se dogodilo ili je novac po prirodi moć, ili je dograbljena moć, jer ko će pustiti novac da jedno takvo moćno sredstvo da bude decentraliziran. To je sad pitanje tumačenja što se dogodilo, ali se dogodilo da se moć ponovo javila u tom svijetu. Da. Meni je to najdraži dio digitalnog svijeta, jer sam ja u časopisu Banka bio desetljećima, glavni urednik, tak da... Nisam vas možda dobro postavio na početku i detaljno, možda sam to trebao, ali dobro, evo, tokom razgovora mislim, važnije mi je da pričamo o knjizi i o tom digitalnom svijetu koji je stvarno zanimljiv. Evo. Slušam vas. Ako imamo još, ili smo završili? Možemo postaviti još pitanja. Martina je tu dosta aktivna. Trebali smo joj dati mikrofon da se ona malo bolje uključi. Sljedeći put ćemo nabaviti mikrofon. Druga stvar, problem baš toga što sam pričao, problem te nejednakosti, pogotovo u digitalnom svijetu, dolazi do velikog izražaja. Možda zato što su startni ulozi mali i ekspanzija je ogromna u kratkom roku, relativno kratkom roku. Zato te neke kompanije, recimo Facebook je u 10 godina izrastao u giganta. Da, a mislim... Da. Je li je to možda jednostavno prirodni proces kao Paretov, je li zakon ili distribucija? Ne. Znači 80% je pripada uvijek 20% subjekata je odgovorno za 80% rezultata i... Ono kod Searla se knjiga zove Deconstruction of Social Reality. Dakle, konstrukcija socijalne zbilje. Novac je jedan od primjera kako konstruiramo socijalnu zbilju. Drugi su brak i tak dalje. Ja vjerujem da vi vjerujete da svi vjeruju i onda tako brak. To je samo povjerujem. Da, da, ali on je zanimljiv, ali inkonzistentan. On onak malo raskošno piše. Ali korisno je. Da, je. Da. O čem se, što smo rekli, što je bilo? Znači, da li je to jedan prirodni zakon ili je to jednostavno nešto što mi se stvarno može doći na kraj? I zašto? Zašto bi se dolazilo na kraj? Mislim, u medijima mnogi i u javnosti isto, nejednakost je problem, nejednakost treba spriječiti, bogati imaju previše, siromašni imaju premalo, ali očito je da se to u svim sustavima više manje događa. Da, to se događa. Nejednakosti i nepravednost su više manje vrlo često sinonimi, iako naravno ne moraju biti sinonimi. Dakle, pretpostavka je da to nije pravedno, takva distribucija, ali to sad vratimo se mi digitalnom svijetu. Jer je to tema, jednakost, nejednakost, jedna arhaična i suvremena i isto vrijeme tema. Da. Dakle, o čemu je riječ? Zapravo ja bih postavio pitanje lukavo. Ovako, da li se digitalni svijet razvija brzo ili se razvija sporo? Mm-hmm. O tome postoji jedan dio. Zove se produktivnost. Da li se digitalna transformacija zbiva brzo? Internet zapravo postoji već 1/4 stoljeća i mi stalno govorimo da je to nešto novo, da je to nešto buduće. Jel tako? Mm-hmm.
Tako je. Da je on promijenio svijet, ali nekako smo se svi navikli, ali što će tek promijeniti, a to ne znamo zapravo, je li tako? To je općeniti dojam oko inovacija. Dakle, kad se pojavila struja, to mora da je bilo zapravo potpuno nevjerojatno. Ona je zaista promijenila svijet dramatično, ali u 50-60 godina. Da li to ide brzo ili to ide sporo, o tome se diskutira u knjizi, ne diskutiram ja, nego Robert Gordon i Joel Mokyr. Ja prenosim njihovu diskusiju. To su dva među najznačajnijim povjesničarima tehnologije. Dakle, njihova diskusija je u tom smislu zanimljiva. No. Mokyr i Gordon. Sad, Gordon recimo tvrdi da digitalni svijet ne donosi ništa novo. Da produktivnost pada. Da električni auti neće zapravo donijeti boljitak nekakav veliki, jer mi ne pružaju pravu uslugu. Pa kaj je usluga dok se vozim da mogu čitati na mobitelu? Mislim, pa možda je čak i ljepše da govorim o njegovim tezama. Na što mu Mokyr govori, ne mreš znat. Da. Tehnološke promjene jesu promjene zato kaj ne znamo kaj bi bilo. Znaš što ovo je veli, kak ne bi znal? Kad se to događa tak sporo, da zapravo znam ono što se najavi, 3D printing. Pa to se najavljuje 10-15 godina. Niš od toga, još uvijek. Stalno samo pročitate Klasične po novinama figurice. Da nešto ima, ali zapravo nije zauzeo značajno područje. Električni auti, pa to se zapravo najavljuje već 5-6 godina. Zar ne? Čak možda i duže. A jel vjerujete da će u sljedećih 10-15 godina preuzeti Teško. Automobili, njima je trebalo 50-60 godina, ali za to su morali biti sagrađene ceste. Pa uz ceste moraju ići odvodi za vodu da se te ceste ne potope. Pa su morali ići žarulje. Pa su semafori. Pa to je jedan posao za poludit. Ogroman, to treba desetljeća. Vjerojatno na taj način i dakle, struja, automobili, to se sve razvija jako sporo. Unose ogromne promjene. Na primjer, to je standardni primjer rada. Kad je struja došla, onda se moglo početi raditi u 3 smjene u tekstilnim tvornicama. Iako rade u tekstilnim tvornicama u 3 smjene, možete uključiti žarulju, onda vam ne trebaju samo radnice iz obližnjih sela, već ih dovučete iz cijele regije i sagradite im i stanove. Pa imate radnička naselja. Dakle, promijenila je i gradove, ne samo tako što su postavili žarulje, već i urbanizam kompletan je promijenila struja. No, to je. Ali je trebalo nekakvog vremena. Sad se događa. Sad, u to vrijeme dok je ona to mijenjala, postoje u knjizi analize koje pokazuju da su disrupcije bile ogromne. Jedni su jako propadali, a drugi su jako rasli. Znali se koji? Pa ima elemenata po tome koji su. No, ali mislim zapravo može propasti onaj ko je prvi, a može propasti onaj koji zadnji, nikad nije sigurno. To je zadnji zato što je zadnji, već je tržište, a prvi, postoje analize, nisam išao u takve detalje u knjizi, ali postoji, knjiga je zapravo popis literature za daljnje istraživanje što se događa i ta literatura koja govori o tim disrupcijama, ona izdvaja i te karakteristike. Ko uspijeva, tko ne uspijeva, da tako kažem. Reći, to je zapravo knjiga koja u uvodu piše da je ona mišljena kao udžbenik. I pregledna studija. To je vrlo interesantna zapravo stvar, zato što je to možda čak i budućnost knjige, da postoje nekakve knjige koje su vodiči osobama koje žele kroz neku temu proći, da ih upućuju na druge
na sve autore koji zapravo su u tom segmentu i da otvaraju pitanje i ostavljaju mjesta za dopunu. Pa, kažem da, baš za ovaj dio oko te produktivnosti, oko disrupcije, oko uspona i pada, postoji onda jedna hrpa literature iz koje čovjek može dalje istraživati. Ne? Nije moguće, pa ona već sad ima 300 stranica, nije moguće, to nije enciklopedija, a stvar se još uvijek događa, jel tako? To je, a ima ono kako ja pristupam, na primjer, Wikipediji, ja uvijek idem na Wikipediju, ali joj niš ne vjerujem. Ne vjerujem zato što mislim da neko stalno laže, već zato što je ovo doba daljnjih provjeravanja. Tako i ova knjiga je doba, ona ulazi u ovo digitalno doba gdje vam da literaturu i vi istražujete dalje ako vas zanima. Ovisi, neko će od toga napisati doktorat, neko će se samo informirati, a neko će tražiti odgovor na ovo tvoje pitanje ko propada, ja razumijem to pitanje. Ono je jedna vrlo zanimljivo pitanje. To je u pravilu oni koji imaju više love teže propadnu. To je tautologija, ali nije se loše držati. Kako ova ekonomija utječe na Hrvatsku? Budem rekao, samo da završim sa ovim odgovorom. Dakle, nejednakost, velika ekonomska kriza po nekim tumačenjima, ne moraju biti točne, ali su zgodna, iz 29. godine koja je zahvatila cijeli svijet, je bila uzrokovana rastom tehnologije. Motora s unutarnjim izgaranjem i struje, naizmjenične struje. O čem se radi? Radi se o tome da su se jako razdvojili oni koji su uspjeli i oni koji su propali. To je jedna od objašnjenja te krize. Ne mora biti točno, ali je ilustrativno za ono što nas može očekivati. Kad tehnologija krene kao poplava, onda neki uspiju zgrabiti onaj madrac pa isplivati, a drugi baš i ne. Baš to je tak, dok ne dođe mirno doba. I svijet je imao i svoja mirna razdoblja stabiliziranih industrijskih odnosa i slične stvari, gdje je samo politika radi kapital bila tema, što je segment cijele priče. To je. Dakle, to je... Koje je bilo Martinino pitanje? Sam zaboravio. Kako utječe, znači, na Hrvatsku. Na Hrvatsku, da. Postoji nešto što se zove DESI Evropski indeks. To je Digital Economy and Society indeks koji po ne znam koliko kriterija rangira zemlje Evropske unije. Kako su digitalizirane i kako je društvo i kako je ekonomija digitalizirana. Hrvatska naravno jako loše stoji. Mislim da je u ovom trenutku 22. u pravilu je bila 25. 26. To nije baš pouzdan indeks, nema ni dugu seriju i nije jasno kako ga agregiraju. To je takozvani kompozitni indeks. Ali kad se on razdvoji na komponente, onda se neke stvari mogu pratiti. Na primjer, u digitalnom biznisu Hrvati jako loše stoje, ali u čitanju vijesti su u vrhu, drugi, treći. I sad mi možemo reći, mi smo oni koji sedimo doma i samo pratimo to kaj se zbiva, ovo zamorno, tak dalje. Zatim to malo ima veze i sa demografijom. Mi smo među starijim populacijama i onda recimo ja svojim studentima sam tako rekao, po čitanju novina smo kao jaki, ali po slušanju glazbe smo slabi. Oni vele, kako po slušanju glazbe slabi? Pa tak, kaj stariji ne slušaju glazbu preko interneta. Mislim, to je tak, a niste vi cijela Hrvatska. Mislim, vas, dakle, to je agregat. Stariji ne pokreću biznise na internetu. Jel tako? Dakle, to je pitanje i demografije kako Hrvatska stoji u digitalnom dobu, a ne samo pitanje digitalizacije. Iako postoji nešto što stalno spominjem jer ne mogu preko toga nikad preći, a to je da Hrvatska jako loše stoji
zbog toga što je internet u Hrvatskoj relativno skup. Da. Relativno skup u odnosu na druge zemlje. Dakle, to se gleda koliko najbrži i najbolji internet, broadband, u postotku košta od prosječne plaće. I to je određeni postotak koji je viši, puno viši nego u drugim zemljama. Uglavnom je viši, tu loše stoji. Zašto? Zato što smo na taj način privatizirali infrastrukturu digitalnu, da je tu jedan monopol koji naprosto je u stanju nabijati cijene i po tome Hrvatska loše, to je jedan od značajnih pondera u tome zašto loše stojimo. Eto, dobili smo odgovori na to pitanje. I na to pitanje. Dobro, šta je s Hrvatskom u smislu ovoga inače? Pa da loše stojimo. Kakve ona ima šanse, obzirom da je ovo vjerojatno budućnost, jel? I bavi se iko budućnošću u Hrvatskoj? Bave se, mladi se bave budućnošću, ne bi se stari bavili budućnošću. U Hrvatskoj stari pričaju o budućnosti, ali zapravo se ne bave. I onda mladi vele, nema Hrvatska problema. Vi budete ostarili i pomalo izlazili iz Hrvatske na svoj način. A onda bu Hrvatska ostala nama, mi smo digitalizirani, mi znamo posao, mi znamo, mi smo digital natives i u tom smislu perspektivno za koje desetljeće Hrvatska dobro stoji. Za koje desetljeće? U ovom trenutku... Digital natives koje ja poznam, koji su sada trenutno fizički u Njemačkoj, Švedskoj, a gdje bi bili? Irskoj, i razmišlja o tome da se vrate na način da ovdje stanuju negdje u nekom ugodnom okruženju, a da im novci sjedaju na PayPal. Kako će Hrvatska država s tim? Pa to je u krajnju ruku i dobro. Pa ja mislim, ja imam više interesa za hrvatske građane nego za Hrvatsku državu. Pa u tom smislu, ako će hrvatskim građanima biti dobro, ako će ljudima biti dobro, meni je već dobro. Da. A kako će biti institucijama, pa i njima je da se snađu. Da, moraju se one snaći, baš to. Da. Neka se prilagode novim situacijama. Točno, samo ne na uštrb građana. Pa ako krenu na uštrb građana, to ima čerupaš patku dok ne kriči baš prejako, jel tako? Mm-hmm. Počeli su kričat prejako, njih 400,000 je odlučilo čak i da ne kriči, već da se makne iz tog dvorišća. Odletile su te patke, tako da ja mislim, tako, otprilike to... Dakle, ja očekujem da budu se procesi, kako ste vi rekli, Pareto razvijali, mm-hmm. Jel tako? Sami po sebi, to je. Tako je. Hvala vam puno što ste gostovali. Evo, nadam se da smo vas i nešto i naučili u ovoj epizodi. Učite ekonomiju, čitajte, kupite knjigu, fantastična je, čitat ćete ju, čak i ako nemate backgrounda u ekonomiji, čitka je jako, mnogo toga ćete naučiti, kao što je gospodin rekao, imate i dalje poveznice, mi bi rekli poveznice, ali imate dalje i anotacije za izvore, možete dalje pročitati, možete naći sve na internetu što vas zanima, svakako ako vam se ovaj podcast svidio, bacite like, šerajte ga, podijelite ga, pokažite ga svima, širite ekonomsku pismenost, mi se opet vidimo vrlo brzo, hvala vam puno svima što ste gledali i pozdrav! Hvala! Hvala vam što ste gledali ovaj podcast. Ako vam se podcast svidio, bacite like. Ako nešto želite reći, komentirajte. Ako vam se nije svidio, bacite dislike. Ako vam se stvarno jako svidio, možete se pretplatiti gore na njega. Ako želite da vaši prijatelji saznaju njemu, možete ga i šerati. Ako želite pogledati sve ostale epizode, možete to vidjeti i ovdje. Također, hvala još jednom na svemu. Vidimo se uskoro, vidimo se u sljedećem podcastu i pozdrav.